Babukela emakhaya ngilo litsaba namhla leli lesitsiyisako la lebaphasi bamayo ke inkomazi eParliament umhlonishwa mphathi sokhulumile la ngayo ke lenzaba iMarch and March ukuthi benimathelani ungabeka ligalelo kuyo le iMarch and March mphathi. Commander Morning. Ukhuluma ngomphela President inkomazi eParliament. Angitanibingelela kuze kuyosa Commander Morning. Commander Morning. Kahle kahle bahlali basenkomazi sonke siyade ukuthi into lesihluphako lenkomazi yinye kuphela. Uthi masipara wethu account asifezele letinto lathe utatifeza community lesikhala ngato. Ngiyanicela bahlali base Nansi iTongwa isikumani lama plaza lamathathu lesinawo or akhona lamanye layifola ngawadi but kwanyalo sameshine le 3 sicela ukuthi sibambisane ne community yalawo ama village labahlala khona labantu sisato apply ama mash Yes. si request ukuthi government masipala wethu stakeholders la relevant for labantu labangana amaphepha kahle illegal immigrants undocumented lesikhuluma ngabo labangana amaphepha siyaqela sesiyalimala kunema Indian lebese kathengisa wenda ikota wenda amafeti uthengisa amabhajiwa matamatisi ma orange Sebenza konke manje kahle kahle masipala wethu thina sifuna kuva kuye kahle kahle ukuthi leti khalo lesikhala ngato akatati yini siyokhala kuze kube nini ngicela ukuthi bahlali basenkomazi masiyovota asivoteleni bantu labatosikhona kusiva masikhala Commander Morning. Yes. Mphathi uyabeka mhlonishwa la emavi akho ngabo labantu bokuhamba kuthini kuwe ngobe sinokuva eJosi bathi kuba le ngoma ukuthi abahambe kuwe mphathi uma ucabanga nje kungani elifese ukuthi bahambe ngabe nebacosha permanently ngaba kuhamba kanjani mphathi. Commander Morning. Ngidawubingelela njalo size siyocetha leli hlelo. Bekuchamuka asibaqoshi thina kahle kahle. Sifuna babe netimpepha Emaphepha leti fanele leti bagwinyana kudala baphinze futhi balandzele umthetho walelive lebakuwo ngoba angeke aqhamuke nemthetho walelive latasilata kula tolisebenzisana. yebo Manje thina la emzasi ubona size siphuma le march ubona kukhipha leligaba ukuthi abahambe ligama lokuthi abahambe kahle kahle lisetshenziswa uma kuthiwa laba beqhamuka uhulumende ubeke bakubita kusipheceleti it's minimum wage. Yes. Imali okumele izuzwe ngomsebenzi uma sebenza emaplazini uma sebenza etindlini uma sebenza emafemini la beqhamuka sibonelo nje la emaplazini babhala 280. Yes. Mara afike yena bamnike 110 rand asebenze sinemaplazi la siwadiko la iduzane kithi sinetitolo temandeli estatiko ukuthi umuntu uma umholela isitolo selindiya umholela 1500 ngenyanga utakwendani ngale mali uyafundzisa uyadla kunagezi kunetigijelo lo muntu uma umholela le mali leyo usuka umlimata kakhulu kungako nalobugebengu budlangiswa ngile underpayment leba khona ngoba lo muntu uma abona ukuthi sebambhadala imali encane kuza khona kungeda le mali akendele ukuthi ithile ukuthi ngeda le mali iyofinyelela lapha kungako lobugebengu angeke buphele lula uma uhulumende angaqinisanga sandla kulomkhakha wemabhizinisi wonke ulandzele umgomo walelive ngalokufanele. Commander Morning.